Hello gagayam, kumusta kayo na imbag nga oras yu ami? Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa, itiag na nayon. Baro man na nakapadasan ti mga ganyo, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama, diti drama ama ng biyanang, tingkay mga gan, ket manipod ka ni Kabsat Andres saan napudno anagan. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay, The Bench, Angelo Ladero, di Talawak, Pangasinan, Wano Lawak, Pangasinan, kastamatan ka ni Aldo Tagi, kan Venus Espanto, kan ti asawa na Joseph Espanto, kan Buyaw family di Tawaig Gatang, kan aminan agagayam na itibalas. Kastoy man ti kunani Kabsat Andres, dir man ang biyanang, kapadasak man idi kabambanwagak ti pay daramak ken ka. Gaputa danam na mga kapangalaki ti kwarta, diyako nagpursigi ang nagtrabaho. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nakaluto akon, nakagauak pa yan, mangantayaw andraw. Kahit ayan tayo anak mo ngay, dinsapay mo't nakarieng, aldaway. Mangantulatan no kay kaya na. Riniing ko ngamdi mo bumangon. Aginat-inat lang itay ririingag. Ay, una yan day tanga anak ta. Kaslabak nang naimbagpay kat nagitaybak nang tanagagat dalat tangag trabaho nga oray adaw ti kwartada. Ay, wang nga rod awam mo dengdenggan na asaw. No bagbagaam, win-awan, ngamdi mo't aggunay ng agtrabaho. Ala, mangantang aruday, mabisina kaun. Kaano nga'y ngagtrabaho ka, anak kaw? Urayam, ako mapsot ka, sa kagsapaw, iti panggedam. Awan mo't nga rod mayat at trabaho amaster kan. Anya aya, at trabaho ti sapsapulaw. Napili ka mo't ngamin, iti trabaho. Kat amamat nga awan na ilupas mo akursaw. Mabalin mo mati, makikonstruksyon. Ay na, agsakit ti ulok nung kasta ti trabaho ta napudot. Kumaro ti migraine kaw. Anya, no di mo kayat, di sumurot ka kanimanong mau ama panagkalap. Mayat mo, tikita na ti panagkalkalap na. Ay na, aglaminak no mayuparak iti danom, agmalaryaak. Anya, apay adda aya malaryam kat awan mad. Adda, jaklay bagbaga ka na kayo. Ay, anyan. Imbes na makatulong ka kumamad diti balay iti magastaos. Di kay ka di madanagan tarumwarak. Kat nagawid ado isang put ko amakan kan groceries. Ha, papanamanan nga ay. Inakagsapul iti pagsayaatan mabiitak lang. Nay, si Mang Putan jay anak ta bakal. Nay, dua adadakkel abag jay bit na. Naggrocery rin sa mga agpaisaw. Wan nga raw. Nangalaan na kumay ti kwarta na nga eh. Diyak ka mo Tanang, tatang! Sabtenda kon akat na nadagsan ti awit kaw. Nala, ingkasabtanon dyan anak talakay. Oh, kompleton ti pangkusina tayo na, tatang. Mantika, asukar, kape, kan dadumapay. Adamot sabon kan masidaditan. Adapay dildilata. Awan mo't sigurot makunayo kanya kaon. Tadan ambag ko iti dati abalay. Nangalaam nga iting gatang mo kadagita anak ko. Ay kat diskartek daytan No diskarte laeng adaw tiwagas. Kan nalakala dayta. Nay, amangan no agar aramid ka matan iti saan amay parbang Andres. Kita ambasait. No atapan yung agtaktakaw no agsipsip dutak. Saan? Diyak maaramid dayta. Anya nga ron nga ya diskarte ti bagbagam. Ay basta, sana na masapula maamon nyo. Basta diskartik daytan. Kit di kay madanagan, ta sa anak ngagtaktaka wano ag-hold up. Ola, isimpayo kit niya nagita ginatgatang ka. Pangalalaan nga ta ni Andres iti kwarta na lakay. Jak up mo
Amumat atunggal ang damag takin kwa na, diskartilat isungsungbat na. Di mat adda tay ibagbagada sugal iti online. Ang mga numakisugsugal mat tenta anak ta iti online. Pangalaan na ko maiti isugal na ngay, katawan mo't trabaho na. Katanya tamom ngay. Kanayon ngamin ang nakapupok iti silid na. Sa larumwar no agdigos kan mangan. Intun kwan, sumrag manan ng cellphone. Kat pasaray ilak na pa iti kwarto na. Yak amo Kasano ayan ta online asugal. Jak mga rod amaw. Basta mangmangag ko laang dayta kadagiti daduma kalugaran ta. Sapay ko tawan maday nga aramiden day anak ta. Tauray agkulkulong laang iti silid na. Adamot latta kwartana. Pinsan Andres, inta makibunag iti darat inton bigat. Nangina titangdan tayo sika. Kontrata. Oho, nasakit ti sikat ko insan Abel. Lakailatan. Apay aya atunggal awisan ka kat pagkadkadanak insan. Kasano katawan pa'y nasaya at matapangawisam kanyak insan. Pasig mo't at trabaho. Kat kasano nga raw na makatulong ka kada antik na angkel no di ka agtrabaho. Tulungan mo't danti Ay, di kag sasawi ti kastabel, tadi mammo ti sitwasyon mi balay may. Apay, masiguradom ka na yung awan may tultulong ko kadakwada? Kat no siyak ti provider da itan ni balay. No kasta, adan trabaho minsan. Saan matla trabaho ti pangalani ti kwarta? Depende iti diskarte da ita. Na diskarte ito'y kasinsin mo minsan. Iso nga ura awan trabaho, makadiskarte akiti kwarta. Isa di ka man kundi bagbaga kanyak. Tamang ano ti kwartang ngamsi ka. Nay, nakamotor ka mat asim mang patanakaw. Akin motor di tangay. Barbaron sa amat. Talaga barbaro na ito nanang. Kairurar ko. Ginatang mau. Well, iso na lang, tahulugan. Nananay, pangalam ko maiti paghulog mo kaawam mo trabaho. Sapay nanginan sa tikas ta klase ti motor. Apay aya asang kaulit yung ibaga tikasta. Ure awan trabaho, may ikan kayong matlat ti kwartayaw. Sana ya? Kaya't may nga rod mata maamuan. No sa dino ti paggap-gapuan ti kwarta nga iten mo kada kamay. Diskarte nga rod. Diskarte na nang. Hello, Marcelina. Hello, Andres, my love. Kumusta? Nairuar mo yung motor mo? Uy, my love. Addan dito balay. Isin kunto no madamdam at iladawan na. Okay, my love. Kap-kap na kamala ang tinapilim ang motor mo? Uwan my love. Launay Thank you Addan aramatat no kas diyang agpaili ak amang irwar iti ipawit mo akwartak. Awan anyaman na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka ngamin unay. Ay ayaten kamit, Marcelina, my love. Kan usarin ta mo ilaang into nagawid akto dita Pilipinas. Addan to pag-service ta. Uwan my love. Kaano aya ti awid mo? Basta maklaat kanto. Jak ibagbaga tapno masorpresa ka. Anya? May mayat mo lang sakbay mo nga ibaga. Tapno masaganaak mo. Makadalusak ni ti balay. May lutuan kay tinaimas sa taraon. Kasjay. Basta, may mayat ti sorpresa, my love. Sige nga rudan, tagtrabaho ang kon. Agpaw itak tumanen inton at sweldo ak. Bye, love you. I love you too. Bye-bye. Nay, apay asinaw ti nagipastor iti kalding na dita paraangan bakat. Sapay nagdadakkel akal daing. Ginatang jay anak ta dagita. Anya, nagadaon. Nangalaan na nga iting gatang nakadagita.
Ay na, uray damag-damagan taday takang kwa na talaga di na ibaga. Diskartilat isungsong ba na? Na, nangirwar iti motorsiklaw. Sa ita, gimatang manen iti kalday. Naimbagla ka no atarak na, paduam ka na. Ay, kit magagitak nga agpastor Iso na lang ta mapasilak at talaga iti anak ta. Anya nga ta aya diskarte iti ibagbagana. Ay, ija ka mo Tano pilitak nga mo, makaunget pa'y. Isabaybay ang manlaangan. Insanapel, kaya't mo ti agtarakan iti baka? Apay, aday patarakan mo insan. Iso nga ro damagag ka. Damagag ay ano awan? Bakam, insan? Nakalaam. Gatangag pa'y laeng. Tano kayan mo, ala akong. Ay, katuwan na. Kaya't ko, insan. Ada nga minantarakan ni tatanga kalding kanuang. Ang mga no di na maasikaso, no ado ti taraknan na. Kano nga, insan? In nakalaan inton bigatan ano kayat mo? Oo, sige, insan. Kayat ko, tapno adaman mo't mabingay ko. Babae ti alaem tapno aganak, insan. Ha? Nini. Umawag man ni Carla. Hello, Carla. Hello, Andres. Honey, I miss you. I miss you too, Carla, honey. Apa yung imawag ka? Wala tadamagak no na alam jay impaw it ko akwarta. Ay, wag. Kalalak lao na Kasang-sangpot ko dito balay. So, jak nakachat itay. Kasta ka di? Agad umdas day ja paggatang mo iti baka? Wana, honey. Inakalaan na no madamdama ti baka agatangag. Paaduan nga ro dawan. Tapno inton sumangputak. Adan to partsenta into nagkasarta. Wan. Agbalin to alimara dya. Tapaganakag. Babae nga min tigatangag. Ay, wow! Mayat nga ron no kasta, honey. Di kayat ko no agawidak. At ako masangpot akabalay ta. Ay, kat sumangpot ka dito balay mi, Ang damot balay mi. Di kayat ko akat te kabukbukudan ta ko maabalay. Ha? Awan mo't kwarta kapag paaramid ko iti balay. No kayat mo, pauitan ka iti kwarta. Tagi patakder ta. No andalote yo, isunti pagipatakderam. Ha? Ay, katwa na. Adaya umda sa busbusan ta pagpatakder iti balay, Carla. Adda iso na lang tayo inot. Diyak may igulpi nga ito di kwarta. O kailangan matkadi oray ininot. Tinapatag, malpas. O sige, huston to no agawidak. Nalpas to no agawidak kanya. O sige, sikati makam mo. Paspasuro taklatakan kan, honey. Oh, shot mo insan. Sige. One insan. Ay, itaman pa yung awisan na kaitinom insan Andres. One insan, dayuman ko problema ken ka. Ken kayat ko tagpatulong. Apay anyat problema minsan. Ag problema ayamad tikasken ka ket nagano ti kwartam. San man insan? Dakkel ti problema. Anda ngamin dua nobyak. Agpada nga OFW ken agpada abalaw. Anya. Dua ti nobyam. Wan insan? Ket jakilibak. Isuda ti paggapgapuan ti kwartak. Anya. Apay nga yatwa. May sako malanga. Naitang ti kamalay kinsan. Tiyamok makalusutak iti da ito. Yung saan samot. Tanay. Umadanin ti awid da. Allah. Bakit kasano nga rudaytan ngay insan? At na panunod ko pamuspusan insan. Kat si kalang tiyamok ang makatulong kanyak. Di mo't awan nobyam. Awan insan. Ayos lang oray agbaakak. Marit agbaak insan. Isa ata ngay adamot itsuram.
Agpada tamit, gwapo ba sa patsyak, magustuhan na ka di may sa anubiak, no armam. Anya? Tila ibagbagamot insan. Alan insan? Oh, at tila dawan ti ibagbagakin ka. Rugyam nga armanan, tas sinakaon. Diya may sa tipilyag. Diya agnagan iti Carla, ta napimpintas, kan ubing tilangana. Kan mayat ti pamagina. Sikan ni Marcelina, ta diya kayat da diya. Nalok maglangaro din, nangisit pa. Kan mature ti rupa na. Ay, nalabos ka mo insan. Nobiam uyawam. Jak inayat dagi jay insan. Gaputa magipita kaon, mangpili akong niti maysa kadakwada. Isa ni Carla ti pilyag. Kukwam ni Marcelina. Armo mo insan tapno makaasawa kan. Ado ti kwarta ni Marcelina. Manjak. Tila'y paparamid mo insan. Ala na insan, pangasim, tulungan nak. Diya kaya't nga dariribo ka mapasamak. Isong armam. Ipakita ti profile na iti FB kan ka. Armam, sakon to sinaan. Anya? Ala na insan. Oh, dahito ti profile na. Kita man eh. Oh. Ala, kopya mo tinagan na. Tamakyam ammo kakin ko na. Apay ngay asina anak mo Andres. No kaano nga agawid ako ni Timabit. Sinaan na kon? Pasensya kan Marcelina. Sorry. Diyak kaya't agilimad kan ka. Hanggang adan sa bali nga ikalaysak. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata di nak ilunlunod. Di nak ko makagura. Nakasagana ka amang isubli ka dagiti na itid mo akwarta kanya. Basta di nak idarom. Apay alino ko na Andres. Apay. Sorry Marcelina. Anya, sumangpet tinubiam ko nam. Wana nang. Ada na yan, nubiam. Ada. Diyak laimbagbaga ka na kayo. May sa nga OFW. Anya, kahit umay dito yung balay. Wana nang. Isu tinagastos iti may patpatak dira balay mi. No kasta. Jay nubiam, tinagap-gapuan ti kwartam. Jay bagbagam diskartem. Wana nang. Awan mo't dakas na tanobyak mat. Ikasar ko ni Carla. Anya, agad ka nung arubtisang penangay. Inton umay alawasan nanang. Agyamanak no adagayam panak ay karikken ka Marcelina. Kasapulak ti mangandingay kanya. Gapoy ti panang loko kanya ti kasinsin mo, Abel. Adtuya ka mangandingay ken ka Marcelina. Awagan naklang no kasapulam ti kasarsarita. Agawid akong iti mabiit. Mabalintag diretso di tabalayo. Ay kauna. Niapong kumutla ti kadwak diti balay. Welcome ka diti balay may Marcelina. Abel? Si kakali ni Marcelina. Wan, siyak nga rod. Agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport. Ala, tsaklaim pagarop. Nagpudaw kamot gayam iti personal. Kung saan kamot analukmag. Isaasan ka anabigbig. Ladawan ko dagijay idi ka ubing akpay. Ay, kastaya. Napintas ka gayam iti personal. Diyak kayat ti agipos iti napintas aladawan. Dagitay naaalas aladawan ti ipupos ko. Tapang kita akno talaga mo ilaan na pudno ti lalaki nga agayat kanya. No kasta, saan kayo ang nag-video call ka ni Insang Kao? No agsarita kami, naka-off ti camera. Diyak kayat nga ipakita ti rupa. Baliktad kamot Marcelina. Dagiti daduma, papintasan da ti kastaunay ti rupa da iti FB, baban ti filter. Ngam iti personal, saan damot anapintas. Sa balimot ken ka, tapapangitem mo ti rupa mi ti ladawan. Kasta ti kayat ko,
Mala, intapay mangan, Abel. Ayan nga tanongay ni Carla. Jakmat makita. Kunana nga da dito abanda. Ngam awan mo. Andres! Ha? Sino ka? Ala! Apay dinak mabigbigan. Siyak ni Carla. Ha? Carla? Apay nga yakas to? Bakit mo't gaya iti personal na tiyo, Carla? Kung nagngisit mo, kit nakapudpo daw iti profile picture na. Uy, Andres! Anyat mapaspasamakan ka. Kwa, mabit man lang, Carla. Di ba, kunam, 45 lat taon mo? Awan mat. Senior citizen kan samat tayo. Ala, saan mat, Sa anak pa'y mata senyor, Si Kamot. Jag pa so nga minti bagam, manutawan mo. Jak pat siya na 45 lang. Ay, Ala, ibagak man latag payson. Ngam, ikarim adi ka maupupay kanyakwan. Manutawan mo, kunak. Agwa, 62 kun. Saan la madlaw ta? Nasikaso akiti bagik. Sana madlaw nga. Nakadlaw nga rod unay. Kung nakpaikit di 68 mo. Ti boses mo lati ubeng. Tilangang bakitan. Grabe kamot nga agsao, Andres. Makapasair kamot itirik na. Ay, pasensya kan. Diyak ngamin naman nakasto ti makita. Kanuan gayam, sorry naglibakakan ka. Saan ta makapagkasar? Ta kasado akiti mo na nga asawa. No kasta, saan ka abalo? Sina akiti asawa? Saan nabalo? Anya? Ay, inak man pa igayam agsiar. Nasakit mo ti tiyan ko. Ayan tinubyam ngay. Kunak man no sinabat mo ija airport. Intarayak na nang linibasak. Ano na niya? Ay nagloko kan. Apay ngayon tarayam ngay. Ay, bakit mo't gayam? Kung saan abalaw? Sina iti asawa na? Inulbutan nagdayay. Anya? Kano surutan na ka dito'y ngay? No, masapulan na Basta diyak kaya dayay. Katawunan yun samot dayay. Isumot la di na kaya't nga ipakita ti ropa na nag-video call kami. At nagayam ilimlimeng na. Di ko na may tarayan nak, Andres. Ha? Apay nga da ka. Awan babayin mo Intarayan nak ija airport. Apay, ibayin nak. Di mo maklon na bakit tinakarelasyon mo? Ha? Pastra ka nak. Ado ti pagsaritaan ta. Agsinatan, Carla. Ay, sana mabalin. Kalpasan na hinuthutan nak sina anak. Naglalay nga mon ngay. Awan ti sina mapasamak. Laglagi pam. Adon tinaitad ko akwartakan ka. Carla. Di nakpang namnamaan iti awan, Andres. Agguluwak ditoy. Ipus kay ti social media. Ibabayin ka. Kayat mo? Isa na. Agnada kon diti balayaw. Mayat ka man wano saan. Sana siyak ti padpadasam. Tadinak pelamam mo. Ha? Putdak tapuputdam no sinaanak. Agkasar kami kan ni Marcelina, insan. Si kanto ti may nga abayan niya. Ha? Wala ni Andres nga bay, ala anak mat. Ha? Masapol ang mabantayak ta kasinsin mo, iti sa di naman napapanan na. Tama nga nagbabae. Ala anak mga abay. In ka man ni Jay, Carla. Ay di nakpapanawan. Pagagsitan kan tupay. Uray ba katakon, ngam napigsa akpay. Ha? Insan, baliwan tantaw tagsarita. Apalan ka, insan. Nasingpot, kan agpay so abalo di inasawam. Sana kas kanyak. Pikilangar di rupanan, inulbutan nakpay. Kuna na abalo, ngam saan mo't gayam. Thank you, insan. Ta inyam amom ni Marcelina kanyak. Nagpintas gayam iti personal ni Marcelina.
tsak na yung pagarop. Eh, nakiktutak mo't nga ron, hindi nakita kiti personal. Kun talaga na singpert si ka. Imbag ka pa insan, nakatumpong kay tinasingpet nga asawa. Sana kaskanyak, nakatumpong kiti apera babae. Dayta ti ganabam, kinon ko na dagiti dadakkel ko tapudnumat, basol ko ti amin. Kan nalabit dayta ti bunga ti madi nga aramid ko. Ti pananggundaway ko iti padak a tao. Jak masinaan ni Carla tasurutan nakmat iti sadino man apapanak. Isu ngay naklon kulatan ti gasat ko. Pudno asaan gaya manasaya at ti manggundaway iti pada a tao ta amin aganwat, wenno aramid tayo adda agururay aso papak na. No nasaya ti mulam nasaya tumet ti apitam. Kat gaputa dakas ti mulak, dakas met nga rod ti nagtungpalak. Alakastan, tugayim mo, Andres. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan para iti drama tugayam yo Jenna Almoite. Ipapay kanisagsagot matlaang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, gagayam na imbag nga oras yo amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagdengag iti kabadasan amang iti pagadalan wano leksyon iti tunggal maysa. Manipud man nga rod kini Kabsat Dalia san napudno anagan tintay drama kasto iti konana. Dear Manang Biyanang, adagayam ko akanayon nga agsikog. Kat tunggal agsikog dilawag. Kat tila maibagbagak ka makapasakit kan kuana. Aklunak aga po iti limad nga apal ko iso may bagbagak ti kasjay. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, masikog ka matan, Veron. Nagbiit matan. Ay, Wendalya, nakargaan na kadagos. Sika ngay, saan ka pa ang masikog? Saan kami ngamin agatil? Ha? Ay, sorry Pasensya kan iti panagsasaok, Veron Ngampod no ti bagbagak. Trabaho ti in-into na rin mi kinilakay ko. Saan adagita abambanag? Wenangam, apay, awan plano yung amaadaan ni ti anak. No da kami adda. Innem ti plano ming agbalin nga anak. Talo a babae, kan talo a lalaki. Ay na, una yan. Grabe kayo mo't. Di day tala agar aramid iti ubeng ti kukuin yon. Di kay agtrabaho. Kat agtrabaho kami lata. Ay grabe mo't daytan. Nalabos mo't ta innem nga anak. No da kami, no planuan mi ti maadaan iti anak. May salaeng, tapno saan kami amarigatan. Nagrigat ti panagbiag itan. Uray kumaano baknang tayo. Kat dublian tayo ti panaggagat tayo Tapno adda pang biag tayo kadagiti anak tayo, Dalya. Basta, parparigatem kat tabagbagimon. Ay uray aw-awan. May salaeng ti anak. Uno saan, uray awan paikit din Grabe mo't dagijay nga agasawa. Innem ka no ti plano da nga agbalin nga anak. Kat bayam ano kasta ti kayat da? Saan mo't adata ti marigatan no bilang laang? Isuda mo? Datangay, manuti kayat mo nga agbalin nga anak, Rudy. Eh kat uray may saawan no dwa. Uray may salaeng. Dinapatag, adda. Kat wala. Kaano nga tamay nagsikog ka? Masikugan di gayem mo. Ngamsi ka awan pay laang. Ay, wan nga rod Awan pay laeng mo. Adda kumantap no addaw awirenta. Wan nga rod ngam awan pay mo't. Intan tulangan agpakita iti doktor. Tapno amuta ti aramiden ta. Katwan tauray siya. Kaya't kumatan ti maadaan iti anak. Uray may salaang tanarigat ti ado nga anak. Kat no ado ti anak mo, ibagada na usum ta. Iso amay salaang, tapno awan pakasarsaritaan ta.
Oh, apay Dalia. Kanyat sang sangitam ngay may dito balay. Adda diferensyak, tata. Ha? Diferensya mo nga. Abnormal ka? Agbala ka? Anya diferensya? Tilay bagbagayo, mat. Adda diferensyak ka. Saan na ka makaanak? Anya? Apay ngay? Adda ka no problema iti matris ko, tata. Anya? Kahit amo di asawa, ti kasasaan mo. Wan tatang, ngam pangaasi yung di yu ibagbagay ti sabali asa anak makaanak. Datayo kumalaang ti makaam mo. Anyan. Di kayo nga rod maadaan iti anak Sayang. Wan nga rod. Ay, sayang nga talaga. Kahit anyat ko na di asawa mo nga. Madanaganak nga rod. Tamanipod na amuan mi ti kasasaad ko. Di mat matagtaga rin. Kanayon akasla na unag ti pampanunutan na. Naupay samot tan di asawak, tatang. Nakla at la siguro. Di na siguro namain, tikas di amaamuan na. Nang runa no magagaran, amadaan iti anak. Wan tatang, talaga akayat na kumanti maadaan ni iti anak. Ngam kasanungay ang makaputot. Kat addamat gayam diferensyak, tatang. Rudy lakay, manipod na amuam asyak ti adda diferensya na. Saan kamutin ang matagtagari? Di ka unay makisasao kanya kun. Apa yan ngay? Naupay ka ka din kanya. Nalpay lang tinamnamak dalya. Narigat ngamin ti awan anak na. Di mangampunta lakay. Ta iso ti ibilang ta nga anak ta. Di mat nagsaritaan ta. Nga uray may salat ti agbalin nga anak ta. Wano saan? Uray awan paykit din Kat ayos laang kada ta. Saan? Wan, narigat gayam. Ay, ala, maturok tan. Rabin. Dalia, kasangay dyan anak mi inton bigat. Umay kayon to At dabas sita pagsasangwan tayo. Ay katun Anyat partyan nyo May sa ababoy, Dalia. Ni, nagsosyal matan. Kasangay laang. Kasta ti maparte. Dua nga min ti marambakan. Ti kasangay ti anak ko kan ti panagsikog kumanan. Sa bali manan a bendisyon daytoy. Ay grabe mat. Pagsasarunwam mat ti anak mo, Veron. Makatawan payla ti anak mo inton bigat. Adda-adagos ading nan. May mayat no agsasaruno. Tapno mamaminsan tirigat ako nada. Grabe kayo mat. Narawat kayo launay iti anak. Surwan nyo mat ti agtipid Tani, nagrigat ti biyag. Naimbag no mabiyag yun to dagita nga anak yun. Amangan no paspasalidan to laang dito'y barangay tayo. Amangan no daytan to la agpapaanawa ti kukuin da. Ala, saan mat Apa itulok mi nga rod mat ayang agasawa? Saan mat Dalia? Sapay la kuma Ay na, no siyak ti si Caveron. Huston ti doa nga anak. Narigat ti ado nga anak. Malos siyang kapaykit di no ado ti anak mo. Taado ti asikasum. Sana bali na malusyangak. Awan problema dita. Basta para kadagiti anak ko. Anya? No may pasngay kunto ti may kadwa. Pasarunwan min tumanen Anya? Ay nalabos kayo mat, Veron. Sobra mo't daytan. Na kayo ngay mare. Kaano ngay agsikog ka? Ay, kwa. Bye-bye amon ta anak. Agbyag kami mat nga uray awan anak mi. Kan kay kayat mi ket di pay Taawan paggastusan mi. Awan tiurnungan mi. Relax ti panunot mi. Taawan pampanunutan mi apagadalan minto. May mayat mo laang ano anda anak yo, Dalia. Saan nga rude na masapul, tagastos lang dayta. Kan ammo mi akontrolin ti bagbagi mi. Saan akas iti daduma dita nga isulat kukuenda. Ti agan anak.
Narabyan ka manin asimang po, Rudy. Nagkapuam. Papanak kumangay. Nag-overtime mak ang nagpasada. Ay, kasta aya. Maala, ingka nga rod manganan, tay gawan ka. Saanan, nabsugak. Naglumi ak idyadalan. Agkape ka nga rod. Saanan, nabsugak nga rod, bakit? Agpulis akong tamaturugak. Nabanuga ka nagbiyahe. Oh, nagsapa kan ngay may dito balay, anak kao. Wan, tanasa pa rimwar dya manugang nyo tatang. Parbangon pa'y laang rimwaran. Iso nga umayak makiarmusar dito'y balay nyo. Tawan ganas ko amangan no may maysa. Ala, agluto ka nga raw diti masida. Nakaluto akaw diti napaoy. Wan, tatang. Unay mo't asapa di asawam ang nagpasadan. Naagawa launay ng trabaho. Kit awan mo't anak yaw ay agawaan na. Ag-overtime lang arudan, pumarbangon pa'y. Awan inananan Wan nga rod. Itamot la akas dyan ni Rudy. Manipod na amuan na asa anak ama ka anak. Kanayon mo't ti pa nag-overtime na. Gimagat mo't iti kasta unay. Kaasi kayo may. Awan anak yaw. Sa nakas ni gayim mo aniviraw, agsasaron na, nagiti anak na. Dayjay mo't babae. Mahilig. Mahilig asasawam may. Kahit agpay sumat. Mahilig nga aganak. Ipadlaw dalaw unay. Mamutot di asawa na. Manganak mo't da di adalya. Di kagsasawi ti kasta. Nagasad dakit di taado nga anak ti may parparabor ka na kwada. Pagan anong taado nga anak? Sakit la ti ulo dagita. Agpapaanawad ang tumilang dagita nga anak. Ang mga no agbalindan tumot la a problema ti barangay. Sapay puro lalaki dagiti anak na. Depende iti panang padakkel iti anak na ita. Iso nga ado ti walwal nga ubeng. Tabaybayan mo't ngamin nang iti dadakkel da. Di da isuro animbag dagiti anak da. Madlaw may, da responsable ang naganak da biron kan ti asawa na. Nagagat pa jay asawa na. Una, nagagat nga putot. Masikog ka manan, anak ko. Siguro no makita na ka ni Dalia, uyawan na ka manan. Iso nga rod ajak agpakpakita kan kwa na nanang. Ta sigurado adilawan nakmanan day jay. Pangaganak tumanan ay tagkakasakita sa Rita. No apay mo't nga takas jay day a babae. Kas lakagura na ti aganak iti ado. Ay permi ananang, uyawan na Ibaga na agatel, kas kadaan niya ditan nga ibagbaga na. Wano, apal na laang, tawan ngamin anak da. Iso akas jay ti ibagbaga na. Di nala siguro ipadlaw nga umapal. Iso atila ibagbaga na. Diyak mo ananang. Aganak da kumangamin tapno saan akas jay ti ibagbaga na. Ay, di na nga rod kano kayat ti aganak. May mayat kano ti awan anak na, tawan paggastusan na. Dalia, apay di ka maboring. Saan mat? Apay aya. Anya kumati pa kaburingak nga Nasyak, maburboring akon. Anyat pa kaburingam, Rudy. Maburboring ak tawan anak ta. Tangay saan ka ama ka anak? Apay no mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Kit adakan ka day ta alakay. No kayat mo, kayat kumatang. Sige nga ron. Kasaritak to tayo kasinsin ko. Tanabayagan na kayat na ngay paampun na iti anak na. Sino akasinsin mo? Kasinsin ko ti mother side. Di maam-am mo na jay. Adayo ngamin ti lugar da dito Kat, imbag man, takayat na nga ipaampun ti anak na. Well, ta makiasawa ka nun iti afam. Kat sana kaya tinobyo na nga alaan dagiti anak na. Aguray ka. Dagiti anak na kunam. Apay, mano ti ipaampun na aya. Talo dagiti anak na ngay paampun na kadata.
Pasig alalaki. Anya? Nagadun? Apay, di mo kayat. Mga laak itiyaya da ang mga iwan kadakwada, no di mo kayat nga awiran. Saan man kayat ko. Iso na lang tamas daawak. Naimbag man takabailan ti inada ti mangi paampun iti talo nga ubing. Mas pinili na di afam anobyo na. Iso nga ampunan tarag iti anak na, takaasi naman. Ada kami, Dalya, bakit? Tulungan nak amang isir ka na iti kagawa na iti ampunan tanga ubing. Manot taw-tawon dagita ngay, Rudy. Talo to'y inauna. Dua to'y may kadwa, kan may sa to'y may katlo. Agkakarupa da pa'y atalo. Agkakabsat da nga ro, di agkakarupa da. Ala, sumra kami. Tulungan nak Dalya. Adda magayam ampun yun, Dalya. Ayun, takayat di asawak ti mangampun iti ibilang mi nga anak. Iso anang ampun iti ubing. Akin anak ngay kadagiti nga ubing. Anak ti kasinsin na. Kasta aya. Ginulpi matan tinangampun iti ubing. Una, at least ampun. Saan nagtaod kada kami? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? No di kat jay dadakkel dagiti ampun mi. Inampun mi laida. Saan ada kami ti akin anak kadagijay? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? Aganak kayo nga min, Dalya. Tapno adapod no nga anak yo. May mayat kumamot lang tay mismo ang nagtaod kada kayo. Hay, di nakman isuro, Veron. Saan kami nga rud agatul iti asawak? Awan pulimi akas na. Iso adi ka mangiramraman, Veron. Unak man, no di na kayat ti maaddaan iti anak. Apay ngay anangampunda. Jakman amoy ti dayja babae nanang. Saan amaw-awatan ti bagbagana. Husto, jay kunak idi anak ko. Apalan na kalaki di. Iso nga uyawin na ka. Ngam kinapudno na. Kasta unay nga apal na kan ka. Tagsasaruno ti panagsikog mo. Idinto ta iso, kat awan pa'y uray maysa. Ay, wen siguro nanang. Nakaturugan dagiti talo nga ubing. Aga-abay da nga upat iti asawa. Apay akastoy. Numingmingmingak dagiti talo nga ubing. Sa kumingmingan ti asawa. Kasla agkakaingas damat. Apay ngay akila at nagtibayo ak. Oy, Rudy! Agriin ka man! Rudy! Apay, Dalya. Ibagam man tagpayso kanyak. Apay akarupurupam dagita talo nga ampunta. Nya kamatan. May talagayam ti iririing mo. Disturbo ka matitipan naturog. Apay akarupurupam dagita nga ubing kunak. Agkakaingas kayo nga upat. Natural kasinsin ko nga ruti inada. Kaanakaklat ta na gito. Nya kakadi. Ha? Apay nalipata makasinsin ko ti akin anak ka na gito nga ubing. Apay, karupurupam ay adye kasinsin mo. Katuan. Adun to pa ti mangibagbaga akas kamla ka no agkampal iti dadya akasinsin ko. Anya? Maturog kaki din. Rabiin. At dapat trabahok no bigat. Dalya, ayan na giti ubing. At dada ijay silad na. Apay ayan. No umay di kasinsin ko, di mo ito dagiti ubing, ha? Ha? Apay, sublyon na idan? Wal nga ron, sublyan nan. Ngam jak uman nugot. Impampon nan, kalpasan na, sublyan na. Kunak man no saan akayat je foreigner anubyo na dagiti anak na? Nagsina da kanon. Pinanawan nan ginobyo na, taagkabil ka no. Isa sublyan na, dagiti anak na. Anya? Sana mabalin Isa tulungan nak Dalya. Di ta itulok ang maalan na dagiti ubing. Rudy lang kay, awan karbangan ta kadagiti ubing. Nang runak at babasit dapay. Dakdakkel ti karbangan jay inada kadakwada. Basta jak manugot.
Napatugan na iti ubing kanyak. Jak kayat amaya dayuda kanyak. Adda pulis Rudy. Kadwa na ti inadagiti ang punta. Isu ka di dayjay ti ibagbagam akasinsin mo? Ha? Kwa? Iso. Rudy! Erwar mo na kita nako. Tanuhan! Idarong kay ti kidnapping! Itid mo nga minon dagiti ubing Rudy. Saan nga rod ang mabalin? Tadamat karbanga kadakwana. Dakkel ti karbanga kadagiti ubing. Ha? Rudy! Saan ka kumamot akasta, Elvira? Di ka kumamot agbalin ang managing bubukod. Adamat karbanga kadagiti ubing. Uwan! Si Kate Amada! Ngumdakdakal ti karbanga kanya da! Nababasin tapay! Anya jay kunan. Sikat ti ama dagiti ubing Rudy. Madamdamatan ton ngagsarita. Tasangwag pa'y dagiti atat tao, dalya. Awanan dagiti anak ko. Impanaw dan iti poder ko. Rudy. Maladingitan ka kadimat, itiyaada yun ng iti ubing, dalya. Amo ka napatugan ng iti ubing ken ka. Isa may kawa kamay. Amok na ita. Saan aday ta ti pagsangitak? No di ka ti panang lipot mo kanya. Aywan. Sorry nga yam no inlimod ko ti amin ken ka bakit. Pakawanan na ko ma. Apay anaramid mo ti kastoy Rudy. Apay aliniputan nak nga asawam. Anak laeng met ti ka sa pulak iti dadya babae. Ngam anyan tadinak man laimbat yan met iti anak. Inala na met amilitan. Dalya. Pakawanan na kumawain. Sapay kumatamawatan nak. Di nakmat ngamin maipayan iti anak. Iso nagsapol ak iti makaipaay iti anak kanyak. Mapakawan nak kaday. Diyan mo. Itatay panaw dagiti anak mo. Sigurado nga ulitam tupay tagsapol iti si Kugam. Ay kwa. Diyak may baga. Hanggang nubilang adan tumanan. Dahil takat gapulaang iti anak. Saan kamot nga sukat? Anya? Si Kalata ti asawak. Maawatan nak kumamit. No kastamat lagayam ti planom. Nasaysayat lang agsinatan Rudy. Tadyak kaya tagnanayo na masaksakitan. Nalakalangan ka ti mga ramid iti pampanunutam. Ngamsyak. Diyak kabalan nga klonin na ita. Isong agsinatalangan. No kasta. Talaga nagsina kayo ni iti asawam, Dalya? Wan veron. Tamanipod pimanawak ije balay. Di nakpulos sinurot ni asawak ije balay datatang ko. Anya? Kanadda na kaibaga kanyak. Nga adda kanon yaw awid na ababae ije balay. Ala, mabalin mo mataagdarom no kayat mo. Saanan, tasyak mo tinagdisnudo ang pumanaw. Isabay-bay amon. Diyak ngamin maipaay ti kalkali kaguman ng anak. Isu nga itid kunti waya-waya na. Ay, naamwak nga rod, asaan ka kanugayam ama ka anak. Wan veron, inlimod ko dayta. Ngam na amuan matlat dagiti tao. Ay, una yun, ti kasta nagtungtung palan ti relasyon yung agasawa. Wan nga rod. Ay ayik unay ti bagik ita, veron. Panagriknak ket awan ka is kak a tao. Ala, di ka agsao iti kasta Kandi mo ay ayon ti bagim. Taore kasta ti sitwasyon mo. Adalat tamat sirbim iti pamilyam. Ibawing mulatan ti imatang kan atensyon mo kadag iti kakabsat kan ti amam. Adda ti pamilyam amang ipatpatagkan ka Dalya. Saan laan ni Rudy nga asawam ti pagtayikan ti biyag mo? Agyaman na tada kalata amangan andingay kanyak, Feron. Kit sorry manen iti saan anasaya at ngayon sawsawang ko iti kalabas. Sapay ko mata mapakawan na. Ay na, awanan day jay kanyak. Lipatamon dagita, Dalya. Nagtali na edak nga rod iti balay datatang ko. Aging nga nakapanunutak kat nagabrodak. Jakon na kiasawa iti sabali. Impamaysak ta atensyon ko iti trabaho kat pasaray ag bakasyon akmet
tapno iliwak dagiti kakabsat ken ti amak. Adameten sa balya pamilya ti sigud nga asawa ket damag ko nga dantalong anak da. Sa bali pay dagiti imo na nga anak na. Bayat ti panaglabas ti panawan nakalipat akon ket naragsakak lata nga uray awan asawa. Alakastan tugayem mo Dalia. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan da ita pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Kablaaw kan bendisyon kada kayo amin. Sapay lang kumata dito maipaaya drama itakat agserbi nga adal kan pagpampanunutan ti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sa dimbar sa napudnanagan tintay drama. Ngamsakbay na makablawa mampahay ni Belinda Merculio dita barangay San Jacinto, Victoria, Tarlac from Victor Merculio. Ni Rose Ann Velasco dita Santa Cruz, Ilocos Sur, kan ni Dominic Musuela. Kasnimanti ko na ni Kabsat Dimber. Dear Manang Biyana, siyak tay lalaki nga awan prinsipyo na. Nakunak ti kastaga puiti kapadasak ngay nakistoryaan kan ka. May papan kadagiti na si Kugak ti pagtarayan to istoryak kan itinagbalin nga asawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Dimbar! Lungkatang man da ito'y. Dimbar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dimbar! Way, humayay! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo ti panaturog. Kasanukat adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati amajay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita dahi ta Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asyak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapudno reta nanang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko nagita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako nak. Darasam. Disturbo mat nagita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama tain inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbautan ta. Idi nagjajaming tayo iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kidi. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbautan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isong agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami iti nailawan ta, dimba. Agawid ka kidi. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak iti nagbautan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible mo't adi mo malagip. Napadasak mo't tinabartak iti. Nga malagip ko matlat tadagiti inararamid ka. Saan kayo siguro anabartek unay Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Krasnak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na nakasikog ken ko na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali nagpasikugan na Hanggang saan na akursunada. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang
Apay, itulog ko nga raw, apikutin dak dagita ababae. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper? Ni Dimber nga ro tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka nga iso ti amat na ita? Tama pa na kiti balay na tay nakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramidal. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min kadag iti lalakay. O, anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak kon. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pag-adalam na ita napasamakin ka. Anya ngay. Kapilitan nga aganak ka abalasang. Pakawanandak ko matatang. Tasano ngay Maridalya. Masikog meten jay anak kaw. Wan nga road pari dinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kanu nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amot isawag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng namet nga awan kanu tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak kaw. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makininaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pagnakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka na ilasin. Pimudaw kamot nga minay. Wan ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Ket saan na kamain initan ijay. Grabe, mati kinapudaw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanti imayan ta, Dimber. Kunak ama pantala ag merienda, in-take out ta mo tanti ka ng takuma. Kayat mo mat saan? Sika talaga. Amom, adada ating maar ka. Thank you Oresi ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si kadayta. Ket kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawan na ngamin idikat. Tanang isitak ide. Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitahan niya. Adda na amwak anak kaw. Anya day tatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan da Dimber kinemya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ninemya. Anamin dwadala ka no ang nagkuyog. Kahit pinagbagaam ko maninemya ang mga numay tulad ken ka. Imbagak matatang. Di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kugko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kini Dimber. Kasta aya. Bayam nga roden Ang mga no ibagana pa ya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amangan no kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papankin ni Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kayat.
Naimbag nga oras yun, nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Agyamanak, nana. Umayak man mang tad iti suman. Linuto ni nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman balasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawatak mo't ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, nana. Patuloy kon. Maturugak nanang. Nagsubli da dyan niya, ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalik-liklikam ni Nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idi na po daw pa'y Anya, Ngimisit mo't manan, idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya, Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Ha? Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimbar. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati napasamak iti nagbautan ta. ay di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapom iji Manila, idi adda napasamak iti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay ang nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimbar. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? anya kamutan Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amaw no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amoyo ngay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod itipit Basta sa... dakkel ti pamatik nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ida jaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbaatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang kao. Naimbag nga oras yu, tata. Ha? Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita. Tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot tiin inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Diyak laim pagaro pakas di ti ugali day di a tao. Ay, alakit masapul nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apaidagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wen nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kit amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oho, panagkita yun na ita. Taatapan nyo nga minaputot ko rajay. Saan man anak ko, talaga akaing-ingas mula unay.
Kan oray jay anak ni Nemya. Kaingingas mo mutlaeng. Di man sang kaibagalay tananang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karupro pa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagi jay. Kat kaingingas mo launay. Awa, adayaw. Jackpot yun dayta. Jack Marik na Apolos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada ta Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mo ngamin amang tad, di namot bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karupro pa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wan nga rod. Agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day di tao niya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalon dagiti anak ta. Wan ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumot ti problema iti dayta. Ngam kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nimya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. No talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, Dimber. Apay, awanan planom ang mga asawa. Adamot Ngam Jack nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobyam, asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino ngay dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag. Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian ado ti pusto na iti pagiinuman. Saan ka ni mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwilaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Kat amom, ay na, agpadaan nalalaing dagiti iputot mo kada nemyakan Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagiti medalyada. Kastaya? Pinicture yo kumaida. Una, dagitoy manay, inalaak ida itiladawan da. Huwag ngagpaso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na iya adimber anya anak kaw. Kita mo't dagi ito impupos na Wan nga rod tatang. Nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipus ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't ito inkapsyon na Dagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana? Di na ko marabang nga ipupus ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalakay. Ide,
pulos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamutan, bagtit alalakay, dilagbain, agraraman. Timbar! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga ron, jak laim pagarop nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun kunang mulatan iti asawam? Umay naksabtan dito'y barangan, mahal. Umay na kumbaan. Sinaaksan na itabakot na nang. Oray ta saan kami pa'y nagkasar. Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper wano ni Naimia. Imbag na gajay ata makaanak da. Kan adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kag dardaraso do sanak ko. Panunutom mo't ni Marian Kaasimat no basta sina amlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimbar. Ulitam man. Kunak agsinatan tanaumaakken kan. Kastagayam. Anay ko. Apay dinanog mo ti subsub po ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga minter aramidem. Minalam nga agbartek ka. Kan kasapulak ti anak. Dinak may paayan iti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kayat mo, tekkan kamay. Sige, padasam tay darum ka dagos dimbar. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakayat ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimbar. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan Iba inanak mo't dito'y Marian. Siyak lang nga rod aminan tinaggastos para iti dayto akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kastang itsuram. Agunay kaditan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wan Marian, umaya kaun. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada Nemia kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper kan Nemia ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man ng iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudnunan na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay aywam to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni ka di Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan,
Nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Eh, Marian, Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak. Aklunak ang napilitan nakla ng asawa ka ni Marian ta nagbutengak. Kat uray kayat ko asinaan, mabutengak latat, ado dagiti kakaanakan namang bambantay kanya. Kat jak pa yan maaramid ti mga pakankwana, ta mabutengak kadagiti karatista akakaanakan na. Nalaos ti panagbabawik, tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Ti saan ko pa ng bigbig kadagiti putot ko. Kat itabab barusdan, kat adadalat ta ijebal lasiw taaw. Alakastan, tugayim mo, dimbar. Alaga gayam ditan, tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, pare ti script kaniti drama, tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.